Okay guys, good morning. Dumelang. Tamen le kae? Ke le tšatši la bobedi jwalo. Ba bangwe ba re betše ka ntle ka mo, ba bangwe ba re betše ka gare. Bona go a phethisa le molemo wa tutukiša. Re di go tlo sepela. Batho la bona gore ba ja dilo tše di bosana mo kwe. Marathona gana bana ba se ka imela. Alright, ka mo re rometše gona. A re ke le bontšhe ba sa re betše ka mo. Ke le Swiss anyway. So yeah, people are still preparing to leave. Red lights. All right, mepetenyana ya bona shidi 2x2 bona. Hi. Hello. How are you? Morning. How's everyone? Nice one. La bona re imole mo tutukish. Re tlo tšwa ne bana ba khoshi. So yeah, ke day 2. Okay, re na le ntlwana tša botshelo mare ka mo. A re ke le bontšheng tšona. Ka mo le gore motho o kgona go Yes, that's how I got. Mo le gore batho ba kgona go hlapa gona wa bona ka mokana tla re le bontšheng di shabara ke tša banna ka mo ke tše pedi le ntlwana tša botshelo marešidi ya bona o ya shi ka mo ke mokana gape re na le mo e le gore go letša mollo re itiša gona wa bona ra re thega ge re sena go fetša go hlapa re tla ka mo bana ba kgoši nna le ya bona sheke mengwakwana ya mohuta ba rile mekutwana ya sekgoanyana a ke re ba tsela ba re kopela dilo tše ka mokgwa bona then re beša mollo mo ke mollo wa ka mabana re timile ka metsi bana ba kgoši ke moka mokgwa di-views bonang di-views ke bophelo alright so yeah re tsoga ka mokgwa rena re emetše letšatši gane jalo then day 2 ya thoma tata e ra re šalang gabose